Мен жолдошум туулган күнүнө деп топтоп аткан копилка. Жолдошум да туулган күнү келип калды. Азыр ачып көрөбүз. Ага телефон алып берейин деп аткам. S23 Ultra. Балдары мынтип чукуп көрүшүптүр. Акча чыгарабыз деп. Аз көрөбүз азыр ачып. Окей. Ал жагынан ачылат экен. Bismillahirrahmanirrahim. Çakça oldu. Hazır esepteybiz. 5. Бул жерде күйөөмдүн акчасы дагы бар. Күйөөм мага деп бир нерсе ал деп берген акчалары дагы бар. Эчтеке албай ушуга салгам. 10, 15, 20, 25, 30, 2, 1, 2, 2, 3, da 2 minlik varken 4, 5, 10 min oldu, 30 oldu, 10, 20, 30, 40 min. Bunu da rubl gelgen bolçu 10 min, bunu da salып koyum. 50 min, 1, 2 min, 4, 5, 2 min, 7 min, 9, 10, 60 min, yerde de 5 varken 65 min, 2 minken, 1000, 3 min, 4 min, yerde de 2 minlik varken 2, 4, 5 min, 70 min, yerde varken 2 minlikler 70 bulda 2, 3, 4, 5, 2 minken 7, 8, 9, 10, 90 min oldu. 50-80 min oldu. Başıma aylanıp kaldı. Hazır barım toplayayım hazır birden. Aman esipteyin. 90 min 40 so'm çıktı. Allah'ıma şükür. Özü negize Samsung telefon жақсы көрөт. iPhone жактырбайт. Ошон үчүн Samsung'тун S23 Ultra'сын алам дегем. Кудай кааласа келип калар. Барып телефон карап көрөбүз эми.